Itu riake nirirahumbira itura ria Kinamba mwena wa Naivasha hindi igongona ria kuhurukia mwiri wa Mary Waithera uria woragirwo bururi wa Jerumani ciumia 3 hituku igongona ria rirekinyitio ni andu aingiro itiganite na nginya kuma bururi wa Germany. Banana makigweta Waithera na uria ni wa ukuru wa miaka 28 gukorwo ari mundu muma andu na wina kio wira-ini wake na itua riake ria guthie Jerumani riari o itacukia ria gwetha miaramano. Atongoria ikiro itiganite Matongoretio ni seneta wa Naikuru Susan Kihika nimonanitie kwaga kuiganira na uria akenya makoretwo magitungio mabururi-ini mangi akienda ministry ya maundu ma nanja kumurika ndeto iyo. We are calling upon through our foreign affairs ministry for the government of Germany to apprehend the person who did this to Mary. We have been told that the person has never been arrested or apprehended. She was killed by a fellow human being. Madam Senator, tukiwa kwa Thirikari, we must get justice for Mary. Atongoria aya nimeranire kurugama na family iyo makiuga gikuo kiu ni iguthaĩ nene kuri nyumba na arata. Hatutasema ati ilikuwa makosa ama mapenzi ya mtu, lakini tunasema Mungu haulizi swali. Si ni kweli? Na kwa sababu Mungu haulizi swali, tushukuru. Tushukuru for the 28 years ambazo tulijua msichana. Waithera akorirwo akuite duka-ini yake bururi-ini wa Germany kuria borithi bururi-ini ucio marekereirie mbica ya mwikuirwo uria urakuruhanio na gikuo kiu na uria ni muraia wa bururi wa Tanzania.